Assalamualaikum, di dapur Bunda Santi lagi. Menu kali ini, Bunda masak nasi liwet teri. Nonton videonya sampai habis ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Bahan-bahan dan cara membuatnya tertulis di video ya. Serai, bawang jeruk, salam, hujan guys, hujan.
Kita review dulu ya guys. Bismillahirrahmanirrahim. Enak, mantap. Rasa serai, rasa terinya, wangi serai, salam daun jeruk, betul-betul meresap ke nasi liwetnya. Ditambah ada tahu, tempe, dan sambal. Terus ada cabai rawit. Pokoknya cobain resepnya deh, enak banget. Nasi liwet ala Bunda Santi. Lanjut makan dulu ya. Assalamualaikum.